amahoro y'Imana bavandi. Uranyumvira? Uruniganira tuzinduye. Nk'ibi pastor babiramukiye umuntu nk'ubu guzaho naraye. Uzi icyo narari? Wangiza mukaza mwirwa mutera umuntu mwako ngo Yesu ashimwe. Ndikubona mwuze abadayimoni mu izina rya Yesu. Reka nze basengere nirukana abadayimoni babarimo. Mana watabaye abayisiraheli ukabakura mu gihugu cya Egiputa. Ndagusabye tabara abahungu baritswe n'abadayimoni. Aba bahungu bawureba hano bakize. Nizeye kubikoza mu izina rya Yesu. Amen. Mukaritas umuntu aba yaburaye kanze nkwereke sha. Barangije gukora ibyo ukora. Nope. Azi ko umuntu azira ubusa mw'abantu. Buriya bamoye. Ariko Imana irabahana. Imana irabahana. Umunsi ndabona inda yamakira ariko ndayibona ntago bishoboka. Baby muri mu kazi se? Yego ndi mu kazi kose nabaye nka Airtel. Ndi kubona wuzuye rwose ahubwo uri gushaka amafaranga angahe? Ni 10 ni 20 ni 30. Baby mbwira amafaranga wifuza yose. Umva. Uri bume 15 hanyuma ndanahaha turya kandi urandaza. Ariko nkamwe abantu batekereza ni gute muza gukora ibya ku rusengero? Umva ni mwebwe ndi kubaza ni munsubize ntabwo muri kunyuma. Erega ndababwiza ukuri hano ni ku nzu y'Imana. Game over.